vsem navijačem NK Fužinarja. Danes bomo opravili tretji trening. V 3 dneh je, bomo rekel, težko karkoli ekstremnega narediti. Niti nismo prišli nova ekipa v klub, da delamo revolucijo, ampak želimo samo to dosedanje delo, ki je bilo zelo dobro nadgraditi, biti rezultatsko uspešni in dobro smo se v teh 3 dneh, bomo rekel, za začetek spoznali, pripravili neke stvari in verjamemo, da bomo jutri uspeli zmagati in da bodo te 3 točke ostale doma.